Ma ništa, gradski videoblog. Stoja, barake ili Bronx. Trava do koljena. A pokošena, ali jebi ga. Gore je neko pokosio, pa izgleda pokošeno, ali sve pokošeno od kurca. Rubnjak u kurcu. Ne može se očistiti, probali su strojevima, spičkali su četku. Skela, fasada. Ova zgrada je najbala. Dali su potpis, stanari. Dobili su 2 cm cementa, to je fasade. Izgubili su tavan i sad im tip diktira kako će prdit, kako će disati. Evo ako neko treba daska za peglanje. Vrtovi Pule. Ali zanimljivo, evo, mislim, tu imate recimo trešnju. A neće više klinci, tu smo mi ulazili čovječe u te vrtove, to su bili naši vrtovi. A dobro, djeci u Jugoslaviji niko nije zabranjivao pojest koju trešnju. Nismo mi kidali grane. Suši se roba. Ovdje neki radovi traju dugo. Uglavnom tip je ovdje imao rampu. A vidim tu koja trešnja. A vidim da su ljudi počopali. Ću uspjeti dohvatiti koju. Riječ je, evo. Ma ne, da mi se ne rano objašnjava šta se tu radi. Bila je rampa za kamione, sad je tip dovukao šutu, sad ovo, sad ovo. Tu vidim neke barke rade. Ma šta ja sam, po noći rade ljudi. Ovdje se nešto smandrlja sa strojem, vidim, ali tamo rubnjak niko nije prošao. Tip se tu izbetonirao onda. Mislio napravi neki fast food, ali mislim ostale samo ta ploča, jebi ga. Najljepša zgrada u Puli, ovako bi volio da mi izgleda kuća. Kad si radite fasadu, ova mi je najbolja fasada. Tako, kamen na kamen, ne ovako, to je seljački bez veze. Tako, i ovaka fuga, ovo može trebati stotinama godina, nakon 500 godina samo malo isfugiraš, pereš ovako s vodom. Ovo izgleda. Aj bog, jebi ga. Mislim sve skupa, ono, ko da je neko s kamionom prolio šutu, jebi ga. Ovo je voda sve iskopala. Tu su sad ta 2 topa. I travnjak je isto, ono, nije baš do koljena, ali jebi ga. Ovo parkiralište, to je zaraslo, jebote. Kao to vam je slobodna zona Luke Pula. Tu se ne može, kako sam se rodio, znači 62 i iza mene još 62.000 godina, ne postoji trotoar, moraš, ako čuješ auto, moraš se maknuti, on te zaobilazi, šta će čovjek? Ovi tuneli, žali Bože što su izgrađeni. Ovo se nije očistilo što pada 700 godina. Ovo unutar parkiralište. Šiblje. Trotor. Pa po njemu ni mrami ne hodaju, jebate. I oni idu na, barem na rubnjak idu, jebate. Evo kako izgleda to unutra. Znači šuta, neka šupa, šiblje, borovi. Tako. Ovo isto nije vidjelo boju. Ne možeš hodati po ovom, jebi ga. Znači tamo je ulaz, pa je ventilacija, pa je ulaz, ovo tu je ventilacija, pa je kao ulaz, kao oni su to zavarili, možeš ući ispod ove rupe, možeš ući, mislim. A gledajte čemu je fora, to se pokosi. A to se mora kositi, a ne mogu tu ljudi dolaziti, tu treba bageri pokupiti to sa strane što je palo, tu trebaju doći mreže, jebate. To nek bude ono. Taj neki art, zid, grafiteri nek rokaju. To se svima, cijeloj Puli se sviđa. Znači vrata broj 4, to je sve jedan tunel, jako zanimljiv. I tamo ko šampanj bara izlazi
Tunel broj 5. Pula je toliko zanimljiva da ne na svakom metru, na svakom milimetru ćeš naći neki kurac. Naprimjer, ovo smeće neko izbacio iz auta. Naprimjer, ovo su žile od bora, ono izgleda kao stablo, ne? To je taj bor. A ovo... Glavna telefonsko-telegrafska centrala, vojna. Telefonsko-telegrafska. A šta da vam kažem? Eto, na šta liči glavna telefonsko-telegrafska centrala. Glavna. Ima ih dosta na Jadranu. Prije nego što ima preteča njihovih objekata, to su osmatračnice, da si oni mogu javljati šta je na Visu, šta je na otocima, šta je u Šibeniku. I onda su to modernizirali kako se pojavila ta tehnologija, no ovo je 1910. pojava armiranog betona. I onda ovo je bila glavna. Naravno, oni su odavde vidjeli, tu je bila neka rešetka i vidjeli ste to kod pozicioniranja da kad dolaze brodovi, sve, znači svi kablovi, telefonija, telegrafija. Jer kad je bila ona bitka na Visu 1866. onda su Italijani mislili osvajati hrvatsku obalu preko Visa, imati bazu na Visu, ali nije im uspjelo. Topovi sa utor da su zapucali, ovi se nisu iskrcali, preko signalnih stanica je javljeno. I kapetan Tegethoff je isplovio iz Pule sa brodovima i razbio talijansku flotu. I onda je sagrađen taj sustav modernih stanica za uzbunjivanje, javljanje, signalizaciju. Telefonsko-telegrafska centrala, a ova je bila glavna. Sve gledajte, ovdje je trava do iznad kurca, iznad pupka. Ne znate to napraviti. I onda taj travnjak, to požvaće se ta trava. To se ne pokosi se kako treba. Ti naši travnjaci, to niko ne sadi travu, to je sve divlje šiblje, jebe ga, ne trava. Tako svi hodaju po trotori, bicikle i ljudi i auti. Po trotoru, nema tu trotora. Trotor je ovako jedna hrpa zemlje i to ako neko malo džak istrima i to je to. Ovo vam je isto ulaz bio Uljanik i tu je bio otpad i odavde sam išao na posao i tu mi je bilo najbliže za ući. Uglavnom, ja neću doživjeti, a nećete ni vi doživjeti da će ovdje doći ikad trotoar. Zašto ću vam? A zato što su ispod brdo kablova, od struje, od telefona, tu se stalno kopa. I onda kad bi se napravio trotoar, to bi se moralo sljedeći dan iskopavati. Pa što ne napravi neki tunel, neki nešto pošteno? Pustite to. To oni neće nikad napraviti. Će tu napraviti tehnički kanal, pa sa nekim pločama, to je radila Juga. Ovima je ovako lakše. Dignu ove šahtove, onda guraju kable, gdje im ne paše, onda opet iskopaju, to se stalno kopa. Stalno neki kurac. Tu ide sve za ratnu luku za sjeverni Jadran, Vargerola, Stoja, sve što ide na kamp Stoju, sve što imamo, jebi ga, to ide ovuda. Svi telefoni, sva struja. I šta teško je bilo napraviti jedan put za sva vremena neki tunel sa utorima, unutra uguraš kablo i predvidiš za 100 novih kablova. Ma da, to je kod nas teško. Kod nas je lakše ovo asfaltirati i onda prekopaš, nikad ne stavljaju oni cijevi pa da posto možeš gurat. To zaboravi. Pogledaj ove stepenice. Znači, moram hoditi kroz travu do kurca. Znači, ne samo da se raspalo
nego kako godinama se to mrvi raspada, to se u prah pretvorilo. Znači, baš tu niko ne krade, šta će nekom to. To se baš izmrvilo se, ostalo je to. A crkva lijepa, mornarička. Stabla, cedru, tu bile šetnice, kad gledaš stare fotografije ne možeš vjerovati. Da je bar ostala Austro-Ugarska. Tu ovo nisu čistili od 918. Nego kako je zadnji put 917. očistila Austrija. Ili koja je 16. Više nikad niko nije ni čistio. A evo po čemu ja moram hodati, jebida. Sad ću tu se boriti s kamionima. Ovo su jedva dozvolili 91. konzervatori, jebida. A nisu dozvolili da se ne gradi ona zgrada. I sad ovo je Mariotika. Po meni je idealan place za ove kamione, znači jedna usputna benzinska. Tu lijepo kad dođeš, uđeš unutra, dođeš si benzin, ali ne da sve bude benzinska. Da bude parking i benzinska i da se ne zanemari ovaj jedan od najvećih pulskih tunela. Od te zgrade što je bilo ovdje ostale su ovi komadići kao stepenica i ovaj zid, temelji i podrum zatrpan sa šutom. Stabla vidite kako ovako nestanu, poslije ih više nikad niko ne posadi. Samo se osjeku i to je to, a lijepa Mariotika. Mislim i ovako je lijepo ono šta. Svi gradovi su uređeni, Pula neuređena i jebi ga, može se jebat, može se pomiriti s tim. Pokosili su oni ovo, ali ko da niko nije kosio, šta. Trava je do pupka, jebi ga. Gledajte kako je lijepo. Najljepša ulica u Puli, on, ko tunel. Nema nijednu zgradu. Živa stijena, stijena obrađena. Drugi sustav tunela, znači ovo je jedan tunel, ovo je zaseban, ovo je skladište od ovog tunela. I naravno, ono, kad bi trebali bageri počistiti, da se to počisti lijepo, zalijepiti mrežu, tu napraviti, da se usereš ove tunele. Vrata, ma imam sve ideje, sve nacrte, sve gotovo. Sve pripremio za kandidaturu kad ono kurac. Teški kurac. Nemaš pobijediti, ne da hoćeš ili ga. Šta kada se uštimano. Tajni izbori, ma, nećemo o tome. Fali stablo, fale bageri, sve fali. Ljudi hodaju po trotoarima, 2 auta i 2 čovjeka. Ja moram ići sa strane, jebi ga. Ne može to tako. Ova zgrada neiskorištena. Ovo stablo su kao prerezali, ali šta znam šta mu se desilo. Ovim stepenicama neko išao čak krasta u ogradu. A jebi ga, pas me tjera da ne mogu na trotoar, auto me tjera da se popnem na trotoar. Sve neočišćeno, čovječe. Ima par dana posla za bager da to očisti, a to nikad, to oni ne znaju čistiti. I gledajte, vama je dobro kad se to pokosi. Meni nije, zašto? Jebi ga kad odeš u razvijene zemlje, Englesku, kad vidiš engleske travnjake u Australiju, Novi Zeland, Japan, te neke normalne zemlje. Kad vidiš te travnjake, kad vidiš tu travu, kad vidiš Pulu, vrata koja nisi vidjela boju, zgradu koja nema prozore. Nema nikakav natpis, tabla, nešto motherfucker, šta ja znam, neki grafiti. Parkiranje, ovdje samo mogu doći u Sjeničar, jebate, to je trotoar jako visok. Ful je jebeno za... I onda te traljave balkanske radove napravi se kao ova ograda, da se tu pobaca kamion kamenja i zemlje. I onda se čeka da iznikne. Šiblje, jebi ga. Ja, ne izgleda odobno. Zid na nekim dijelovima se raspada, ono, grafiti, stablo za zid, zaraslost zida. S druge strane, pitaj Boga, jer vidim da s druge strane se desila pizdarija. Tako izgleda bez veze, ono. A lijepa, najljepša ulica u Puli, ko tunel, šta? Priroda, tunel,
klesana stijena rukom, živa stijena, iskopana. Grad ko Pupa bi mogao biti. Tu fali onaj blokader, jer ako se ljudi ne znaju da li će ići lijevo ili desno, to se desi i onda dosta puta su udarili ovu sredinu. Onda dođe jedan patent američki. Onda kad udariš, onda to spasi i tebe i auto. Sjebeš to, ali ne pogineš, jebe ga, ovako možeš poginuti. Kante male, vise. Isto cijel autobus navisi. Pada na desno, jer mislim da tako radi brodove ili glavni motor. Lijepo se zazelenilo. I sad, ne znam, ova ulica ima 1200 metara. A ovaj sljedeći bulevar, to su mi dvije najljepše ulice u Puli. Onda sam mislio sam ih srediti do jaja i ovaj park sam mislio srediti s roštiljima. Da mogu ljudi popiti vode, psi, ptice, klupe, kante, toalet. Ono osnovno što imaš i doma, ne javni prostor. Šta trebaš imati doma? Trebaš imati WC, trebaš ti, mislim, špaher. Lijepa ulica. Travnjak skašan, znači ono, košnja od kurca. Samo brzinski, jer oni moraju na dan proći 100 km. I onda samo ga malo poškakljaju, tek toliko da se smeće. To je ono što ja govorim, ljudi nisu bili dalje od... Ma ne znaju ni gdje su Bokordići, kamoli dalje od Bokordića do Velog Vrha. I onda nisu vidjeli travnike. Zamislite, firma iz 1854. ono. Ovo je farbano zadnji put za vrijeme Tita, ovi stupovi su se nakrivili. To je jedan od glavnih ulaza. Uljanik ima 3 ulaza, ovaj kod mosta, ali ovog mosta tako trava izgleda. Šaht. Raspao se, šarniri se raspali. Most. U granama jebi ga, tamo neka hrana za mačke. Ovo nije ofarbano. Bez veze izgleda. Loše pokošeno, tu bi trebala biti travica. To je centar grada, to ispod idu cijevi od vode i možeš to staviti sve. Aj šta, teško je provući jednu cijev. Da to malo zalijeva, da bude trava, hoćeš se baviti turizmom. Da nisi u stanju, čovječe, šaku trave posaditi. Boja, lijepo ograda u boji. Vrata, šarniri, da se može to čistiti. Mreža čelična, da ne ulazi lišće. Od prokroma, ne čelična. Grafiti, privatna praksa. Gle vrata, čovječe. Gle vrata. Gle vrata. Vrata se. Je. Ćao, kompa. Šta se radi? Pozdrav, kako? Pozdrav. Da, došao sam malo, snimam video pa usput malo komentiram, da. A vidim ti uvijek lijepe neke snimke napraviš. Ma da! Razliku od ovih drugih. Mogu bi ja sjediti doma i filozofirati. Znaš što si me zadivio? Šta? Sa jednim drvetom ovdje na Montezaru. A neko drvo lijepo sam obradi. A ono, znam, Pluto. Rijetko, da, Pluto, da. Što nema ga, ne znam, Da, malo ko zna, ljudi prođu, ne bave se s tim. 30 godina ja ga nisam vidio nigdje drugdje osim tu gore. Da, ima ih možda 2-3, da. Ko sam bio kuklinac tu gore, između ostalog, šta i snimaš i baš sad. Da, baš snimam, da. Ajde, idem čaj, nećete snimati. Da, bit ćeš u kadru. Ja sam ti poslao nešto, sam outface-a i ovih... A ideš na YouTube, na YouTubeu su vide. Ima problem, pa mi se srušao cijeli sustav i tako dalje. A ćemo se čuti. Na YouTubeu me nađeš, na YouTubeu. Pozdrav. Oduševio se stabl, snimio sam jedno od rijetkih stabala Pluta. Mislim, je pokošeno, da, tu treba pokupiti grančice, tu treba ispuhati ovo smeće, ne moraš svaki dan, ali sezona je, čovječ, 6. mjesec za 2 dana, jebote. Neiskoristivost ovih tunela, jebote. Mreža, vrata. Ali vrata, John Volanova vrata, Bunkermanova, ne vrata
JNA i Hrvatska. Tako. Travica, sve zarasla, to neće niko čistiti, stabla su počela rasti. Šta je s druge strane, pitaj Boga, možeš misliti kad to sve prebacuje. S ove strane se kao nešto i čisti. Cijev, stablo, tuneli, mreža, jer pada kamenje, jebi ga. Mislim, ova ulica bi trebala biti, ona vodi u 3-4 glavna predjela grada. Šta ima jače od, nakon Šijane i centra, šta je najjače u Puli nego Stoja, Veruda, Verudela, jebiga, i Vidikovac. Ovi gljive, to je propalo. Tu bi mogli malo više crtati grafita na ovim ciglama. To je isto ulaz, ali je zabetoniran. Gdje se neš pobrojati ulaze koliko ima ulaza. Mislim, mreža, lijepo, pocinčana, dole sajla, klinovi pocinčani, zategnuto. I onda pustiš da raste. Ova stijena izgledala, treba ti jedno 70 godina da to lijepo zaraste. I onda ste jedno čistili, jedan put osakatili. Pa nije to tvrđava, to može slobodno rasti. Pa onda, ne znam, drugi put ste očistili. Ne znam da ste čistili 3 puta, ali recimo 3 puta da ste čistili. I šta ste očistili? Ništa, izgleda dalje ima istu tendenciju. Ali brale, kad staviš mrežu, pustiš taj dekor, tu prirodu, a čistiš ono što raste preko mreže. Ako nešto provjeri, neko stablo smetati, diže ovo, cak i očisti se. Ali ne pada kamenje, vrata farbana, futuristička, ekrani, lagana reklama, galebove, Bourguignon, Verudela, Brioni, Hrvatska, gradovi, nacionalni parkovi, Pula, arena. To je ekran, lijepo staviš, idu slike, lagano se mijenjaju i ne smetaju prometu. A ne ovi plakati, jebate. Kanta pod 90 stupnjeva stoji. Taki ekrani, čovječe, po cijelom bulevaru, lijepo. I onda, ko si želi reklamu, plati neku lovu i to je to, jebate. A ne ovo, čovječe, gledaj koja lijepa ulica. Koji tunel. Koji predivan tunel. I tuneli. Zanimljiva ulica jer jedine zgrade su zapravo ovaj vojna arhitektura, taj urušeni eksplozivom osjećeni zid, sve poravnato u milimetar da bi arsenal mogao biti i ovdje je rukom klesani zid, isti taj materijal, ali obrađen. Dobro, to tako niko ne gleda, jer to je kao pokošeno, ljudi su super sretni što je to pokošeno. Pa kad nisi bio dalje od Bokordića, ovi elementi, nisi vidjeli boju, neće ni vidjeti, jebi ga. Tu sam dosta puta snimio video, tamo bi bio stavio na sredini bulevaru bi bio stavio WC. On ima 500 metara, dosta je jedan. Jer ti si u centru grada pa imaš sljedeći. I bio bi stavio duplo i rostilju klupa. A tu bi bio stavio špine, 3. Jedna tu, jedna tamo na sredini, jedna na kraju. Da mogu i psi i ljudi gucnut malo vode i ptice. I klupe bi bolje napravi, kante za smeće, to se tu mrežu. A jebi ga. Ovu ulicu bi bio sredio da se usereš. Te ekrane, jebi ga. Posle po noći bi puštao ili ne znam, ponekad kad zakonom dozvoljava leteće automobile, kako onda ti se voziš, a tu su ti ekrani i ono kao ljudi u budućnosti lete. Tako, htio sam futurizam, vrata sam imao rješenja kako nema ni Australija ni Japana, kamoli Dubai. Ovo je staro ko Biblija, a ne znam da li uopće radi.
Isto cvijeće, ali u zemlji, nema trave. Ne izgleda baš privlačno, vire neke cijevi, šahtovi od limana farbani, isto nije vidjelo boju. Ko da si u Burginjonu u nekoj napuštenoj tvrđavi. Dosta loša, ovo nije bilo nikad ovako. Stoje izlazi iz stakla, pa sam vidio da su počeli razbijati staklo. Znači prazni izlazi, struja, sve možeš osvjetljava, stavljati brodove, kurac, palac, bilo šta. Vidim da je tu neko malo udario. Evo, u centru smo. Mislim, za mene tamo sastoje sam u centru, čim dođem tu do semafora, to mi je već centar, šta imam 3 koraka i već sam u Crnomajskoj. Plakati, ono, starinski na papiru. Neispravno parkiranje, tip je zauzeo. A dobro, stoji u autu. Strance na sendviču. Škola, ali fasada se raspada, jebi ga, one nekvalitetne fasade, 2 eura, pola eura. Ove fasada, jebi ga, ne trebate ni fasade kad imaš ovakvu tvrđavu, unutra hladno. Kurac je to radila Austrija, to radila Tartarija, jebi ga, zato je tako hladno. Bezlične ulice, jebi ga, znači ništa, ta optika zakrpe. Ni cvijeća, ni kurca, ni palca, ni na balkon, niko nema ništa. Vrata ne bi ofarbali, čovječe. 3 apartmana. Ajde, ovo je barem ofarbano. Premale kante. Apartmane. Ko zna koliko ih je. Jer ljudi stavaju samo jedan znak, a može biti brdo apartmana. Jer šta, ako ovdje vidiš ovih 6, to je 6 apartmana, jebi ga. 2, 4, 6 studio apartmana. Isto jebate. Evo prve vaze. Neka radnja. Ovako treba izgledati jebate, ovo je dobro. Ima mjesta, trotoar, da se to... Ma kaki, lijepa naranđasta vrata, ajde, super. Isto, ljubičasta. Mogla farbati rešetku i ova vrata. I ovu ploču i sve. I onda kada jedan napravi, gledajte šta se desilo. Jedan napravi apartman i onda on počne čistiti ispred svog apartmana. I lijepo izgleda taj dio zgrade ili kuće ili šta. Onda ovaj drugi vidi, jebote, gledaj, on ima apartman, znači on zarađuje lovu, to samo ljudi vidi lovu. Ali oni čiste. I onda ova isto ima apartman, ko što, jebi ga, on čisti, moram ja. I tako barem je u Puli, ispred nekih apartmana, full čisto. Mislim, jedan potakne drugoga, ne znam kako da to drugačije objasnim. Mrtvačke ulice, čovječe, nema, osim zaraslosti šiblja, nema jedne vaze, jevate. Kanta mala, nema roštilja, nema klupe, nema špine. John Volan, just a John Volan, yeah! Evo, rekao sam na početku videa, gradski video vlog. Jedan pravi, Ljudi vole ovako sjediti u hladu. To je najljepše mjesto za... A sjediš tu, na milion ljudi ti prazni, imaš živu predstavu od prolaznika. I onda je gušt, tu si kupiš neke bombone, krašove, tu sjediš u hladu, piješ, ljudi samo prolaze, turisti, pičke, materine, skejteri, romobili, cice, mice, Rimljani, jugoslavenski vojnici, šta ja znam, hrvatski vojnici, sve, svašta, Pula je ono, grad jebi ga, Korzo, sve ove ploče spucali, sve su za promijeniti. Tunela nema, mosta nema, tu se gubi na prometu, tu su i pješaci i vozači ludi. Stabla, strulila ovo što su posjekli. Vidim da je ovo baš je strulila. Ovo sve izjebano.
Jer oni, tako, kad se bude popravljalo, pa će onda kao posadi stavu. Izgleda dosta kamenje. Jadno izgleda, balkanski jadno. Isto koji travnjaci, sve, svaki kvadrat se hrvatske Pule prepoznaje. Trst je već druga spika, Slovenija, druga priča. Eto koliko je turista. Znači kraj školske godine, još 12 dana, ima tu i djece. To je isto turizam. I to kad se spoji sa lokalnim stanovništvom i kad dođe ljete, kad ljudi napokon obuku majice u boji, kad nisu svi u crnom i u sivom, eto izgleda malo ljepše i šarenije. Isto hlad Korzoja se proširio u tom ugostiteljskom smislu, nema više Korza kao mjesto okupljanja. Nego ovako, kafići, terase, stolovi. A vidim, biciklisti su počeli nositi kaciga, i ovi na romobilima pogotovo, što mi je lijepo za vidjeti. Ima mladih, to je lijepo, puno mladih. Lijepo, živo, svi rade. Cuga se konobari, nose tacne, taksi stanica otvorena, čeka se vožnja, motori, taksi, čisti ko sunce, uredni. Gradilište, dizalice. Grad jebote, tunel, Italija, Austrija, Italija, ona plava zgrada, nešto juga, nešto Austrija, nešto Australija, nešto Tartarija. Ali tu mene zanima šta je ispod. Znači, Pula je, te tartarijske zgrade uvijek imaju i tavan i podrum, pa ćete ih prepoznati po tom otvoru gore za tavan i otvoru za podrum. Onda tu imate šarafe, pa to ploče se vadi, i tu imaju sigurno neki servis pa im treba taj, pa su stavili od mesinga neke šarafe i ova ploča se vadi. Isto bi mogli staviti malo boje, isto ne bi bilo loše da ofarbaju, jer tu je korozija već počela raditi svoje. Lijepo Pula, raznolika, spičkana. Oblaci, ovako volim vidjeti I onda se grad umrtvi sa zalaskom sunca. Stranci su stavljeni u red. Oni idu rano spavati, rano se dižu jer žele iskoristiti svaku minutu. Bicikla, more, kurac, palac. I onda grad, recimo da prođete tu. Ma ne morate u ponoć ili iza ponoći tu nećete stresiti osim Murije i 2 taksija ako nećete stresiti živu dušu. A grad vrvi života, ali u redovno radno vrijeme. Pulski parkovi, ista situacija, znači to je kao travica pokošena, jebate stvarno. A imate tolike plaće, tolike benefite, možete sjesti u avion, pogledati kako izgledaju travnjaci u svijetu. Pa jebote u Engleskoj u napuštenim utvrdama, tamo Bogu iza nogu, tamo iza Londona, 100 kilometara. Od dvoraca ostali batovci, bez krova, samo zidine. A unutra i izvana pokošena, travica, zelena. Bože dragi. Ovdje u centru grada ne mogu napraviti. Ništa je bio.
Ovo treba neko reagirati, to se raspalo. Ova tenda. Strankinje će te prepoznati, tetovirane su ko slikovnice, evo te. Sve je cijeli grad i šar. Tipno zadnjem roka, evo. Ova zgrada bi isto mogla osim tog pjeska i ova 3 kaktusa, jebi ga tu nešto posaditi. Ali boli koga kurac, dole imaju podrume, oni nisu farbali isto 500 godina. Isto, rčavo. Neuredno, prljavo, prozori. Treba farbati, evo, arena, možeš pljunut do arene, ne bacit kamen, pljunut. Kanta, viri, ovako. Liže se slaja i ovdje je John Roland zlaja. Laza, Galebu, mladi i stari nešto će se ulišiti, ali ne jedu jebi ga ljudi, šta će se ulišiti stari moj? Ništa. Ma šta ja znam da li su se tu ljudi ubijali jebi ga, možda je to neka stvarno etarska elektrana sa svim tim lukovima. Ma ne znam, ja tu nikad ne bi išao gledati. Šta ja znam, i da poznam tog čovjeka, da je kriv i da je ubio nekog, šta ću ja sad ići tu gledat kako njega će usjeći mu ruke, prste, glavu, koljena, vrat, oko, zube, šta ja znam. To mene ne zanima, jebi ga. Ja ne znam ko bi to išao gledati. A nama je Hollywood ovako sve zajedno. Prodali su priču, volim Galebove u Mariju Lusi na barakama i ovako svugdje kako oni ne lete, oni krstare, lebede. Samo rašire krila. Ne znam jebi ga. I onda, tako proučavajući svu tu arhitekturu svijeta, nigdje tu nema uporišta da je to bilo za ubijanje ljudi, zabavu. To su možda kasnije napravili, ko što je danas svugdje su te stepenice. I sad gledajte šta je napravila gospođa Vesna Girardi-Jurkić. Znači, taj čovjek je umro koji ona. Popravila je, znači, i gore ste dobili debele zidove da se ta statika bolje drži jebi ga kada uklinite, znači stavila je, znači taj zid, ovo ispod, to sve ona popravila. Ona je platila. Poboljšala se statika. Trebalo je bi joj dati Nobelovu nagradu, a ne kao nije ušla u arenu za UNESCO zbog nje, čovječe. Pa to su radili stari majstor, nije mogla naći nikog nego neke ljude u penzije našla s Brača, stare kamenoklesare. Da naprave tu isti shape. Kao što izgleda arena, tako lijepo je tip to isklesa napravio. Ljudi seru, jebi ga. Ali dobro. Sve to je jedna priča arena, samo zemlja pobacana, 2 kariole zemlje. Tajni tuneli za ulazak u arenu. Evo nešto betoniraju. A valjda će odustati od tog kamenja pa će to napraviti kako treba, evo trebalo vas to slaganje kamenja. Stepenice popravljaju. Ali opet nema ko izvodi radovi, koliko će koštati, kad počinju, kad završavaju, kako će izgledat kad završi. Evo recimo ovo, tako bi trebala izgledati otprilike travice, to je to, ne. Ali ne ovako, klupa mora doći sa strane ubetonirano, a ne ovako da pada na 75 stupnjeva. Ovo je nepotrebno, ovo možete sve izbetonirati. Ovaj rubnjak isto nepotreban, drenaža je potrebna. Staza ne može ići ovako koso jer ne možeš hodati po njoj i zato je niko ne koristi. Recimo, ovo je -5 ili 4+ ili četvorkica. Ovaj travnjak. Tako treba biti na bulevaru. Lijepo. Tako da.
To je nekakav travnjak gdje ti možeš i sjediti na njemu, staviš si jaknu, vreću, deku, lijepo tu si sjedneš. Mada tu u Puli niko ne sjedi, tu samo u cijelom svijetu tako sjedi, ali ovdje. A ovo ne, ovo ovako zemlja, ovo treba navlažiti, posaditi travu. Da to je okej, ovo preko je kurac. Od ovce. A pošto ovca nema k, onda je to tako. Lijepe dvije tise. Tisa je inače otrovna biljka. Eto, dobili ste si jedan lijep video. Ovo je isto okej. Ovako tablo, to ste vidjeli dizajn što sam snimio milijun videa iz Australije, da se to tako radi, pa ste počeli kopirati. I sad koliko vama treba 1000 godina da vi ovo ovdje, a znate napraviti, vidite da možete, da preselite to na ostale travnjake i na ostatak Pule. Koliko vam treba godina? Zato sam se ja takmičio, jebi ga. Grafit do grafita. Mislim, mada su tu meni švrljotine, evo. Ništa mi to ne znači, ono. To je neki taj bunt od klinaca, imaju valjda 3 eura viška, onda mogu kupiti sprej i pol i onda mogu drkat s tim sprejevima. Najstarija benzinska u Puli, takozvana Šijana 1, a onda je Šijana 2, kružni tok, punta, ne znam, zovu je na most jer tu je nekad bio most, ovo je kompletna juga što se tiče arhitekture. Ljudi, to bi vam bilo to. Hvala na gledanju, 42 minute, kao neki dokumentarac, 45 minuta. Eto, kratki video vlog uz John Wallen komentare. Just watch next. Big pozdrav. Thank you for watching. And watch next.